So to ke ini mau pertanyaan ba kwasmeta amila da pada kwasmeta pai na timitela buena ba kasa syukurna sana wele ba kwasmeta we wa ta ta po ti le i sa we na pa tu ta po te shua pa pu plesi le pasal ke mutuni ni pertanyaan gedon ni wata su ku sa ku da pa yo lu ko la Pasada